Тамбел либам. Тәмәм туқтарға уйлый. Йөгөрөп, шабып кірді. Халалыма кірінді. Инде тауған нешлеші. Біз тавында сәйсәбіз. Бик күп укымадылар. Сандвичны жырлаткан. Мәші біз де шын татар. Саф татар шымравы. Ақыл сата кімге керек? Musa Zali bizning tuan ilgini. Zile sizitis. Siz ise sizinditis. Dik biz albiye jinha üksegitis. Elenişe yogağı. Elenişe umağı. Saat kıyası kündüzü de. Tambel libamı zile etti. Mundil dik begine. Şaşakına gülgüne. Benim tuan ilgine. Роберт Минулин ülkenler. Bu ülkenler niçindir? Gül kirisin öfliler. Min özüm şey içmeyim. Ova teksti eştiler. Ulanга şabafasan. Negatif kiyindiler. Özleli niçindir? Negatif kiyinmiler. Yıkışı kimencikte. Borinde yıkıladiler. Yıkağında tırinde tır. Oynama yıkadiler. Uyananda kitabı uyanıp oturmadılar. Okusan basın alıktı. Bir kup okumadılar. Eğer dide otursan ba uamda yerdiler. Uamga şükürsen bir kubirme kerdiler. Tutunsan vakti ekske Allah bile eresin. Ağlamazsın bu ülkeler. Öfliler gır kirisin. Рахимия Арсланова тик тұрмас. Тик тұрмас дейіп қойшақ, шүлтәлі мені әне. Нек шүнді бұлғанымны аңысыңна келмей. Нешлерге соң, үшімді ғойе кімдір ұтыра, шул кімдір мені біршіп күтіртіп кіна тұра. Тик отырма, ойна, секір, ағаш башына мінді. Урамдағы күлдәбікті егіріп, шабып кірді. Min үзімді қойшақта шаярып, ойнап туям. Баба yanıma келеді, башымнан сыйпап қоя. Сенің көбік шақта менде, шундый тик тұрмас едім. Бір орында тыныш кына, гіл, тик отырмас едім. Міне шулай. Ғайыплерге ашықмалыс алайда. Мен бик шук булган икән, укшаганга бабайга. Йды салапылы әне уламга шыгамый. Әне уламга шыгамый. Еш түрлі сәбәп таба. Анда кышвы жишәді. Яйшә яңгы ява. Яңгы туктады күптән. Живинді кебіп біткән. Әнеем. Шыгым тышка. Ялади күзә шықша. Мин күяшқа явынам. Халалыма кірінді. Уамда унишы келі. Әйді шықта кірінді. Біз ұзын тыңдамышын. Инді несі қот етен. Лөкші итмеме әлі. Шыңады бұғыт әнкен. Шәукет Ғалиев Бірау шырау. Сұрамадым шырауын, аудым бабай бірауын. Ненде файда әшілеші, қоя, нәрсе тешәсі. Көріп жерде ятқанны, тиіштім шыматақтаны. Оның ары қопқаны. Кім ұйған ешік дейіп, яйошын ешік дейіп. Жүршінлер бауға туары, боқшада бетер туары. Елеш хауа кіршін деп, үф етіп ершін деп. Ішіні чештім бешекке, бейішіні чештім ешекке. Енді тоғын ешлеші, қой тешік тешәші. Ептеріп, бігірек нық икен мешке, күшке, житкірді мішке.
Иттереп тұрғай шуай, суға барға бик оңай. Бірауны бырам, быра аштарам. Бірауымны қудан алып, қылақыны барды бабам. Тезге берем сұрауны, қалды бірауны. Йылдыз Шәрәпова. 2 сәғәт. Әниемнең сәғәте бар. Миндә дә кул сәғәте. Менә хикмәт. Ул сәғәтләр бигрәк кызык гадәтле. Телләрен дә дөрөслибез телевизорга карап. Ләкин әнинең сәғәте ашыга, бәрдә харап, ә минеке соңга кала. Таш бака күп кыймылдый. Әллә инде яукауланып, тәмам туктарга уйлый. Юк, сәғәтләр ватылмаган. Дөрес йөриләр болай. Алар бары хуҗасына охшап йөриләр бугай. Рәхимә Арсланова кем акыл сата. Бер вакытны зур имәнгә игълан илеп киткәннәр. Акыл сатам, кемгә кирәк, кыйммәт түгел дигәннәр. Килгәнде имән янына бүре, төлке һәм тышкан. Бер керпе дә әкрен генә яннарына йылышкан. Өшеп килгәннәр кошлар да һәм күтәргәннәр гауга. Бу игъланның хуҗасын дип тизрәк кирәк табырга. Кем икән ул барыбызны акылсызга санаган? Безне булай кимсәтергә ничек оят булмаган? Тавыш гауганы ишетеп, аюдай килеп баскан. Ни булганына төшенгәч, ул булай дип сүз каткан. Сез дигән ник борчыласыз? Күрдегез нинди гаеп? Акыл сатуны тыючы карарны булмас табып. Уйланып калган җәннәкләр. Аюк сөсели дип, аннан акыл гына сатып, барбер бое булмый бит. Тынычланып таралганнар. Тик җенникләр баш вата. Кем имәнгә игълан илгән? Кем диеп акыл сата? Акыл сатучы да кайчак халыктан куркып ята. Резида Вәлиева. Урманда концерт булган. Урманда бәйрәм булган. Җәндәкләр концерт куйган. Аюбай гармон каккан. Сандвичны җырлаткан. Бүре барабан каккан. Куян кура уйнаткан. Тик карға аптыраткан. Һич алып тормаган. Карды, кар дип җырлаган. Зөлфия Гинятова шигыре гел татарча сөйләшәм. Туган телен саклаучы гел татарча сөйләшәм. Көне буе кешеләргә татар телен сөйләшәм. Хәйле итәдем итәм. Рәхмәт дип ашап тугач, туган телен бик яратам. Шун татар булып тугай. Исәнме дип исәнәшәм. Сау бул дип озатам. Бишектәге өнне дә әлбәт дип ятам. Менә безнең сырда гел татарчаны. Исеме не тора, үзе беше гыргыры. Мәші бездә шин татар, саф татарча мравы, тышкарны. Кем буя? Мия диеп ул авыр. Әтәші без татарча кикирику дип уята. Татарча әрфләре. Мин татар дип юатам. Бакчадагы шикеткә шин татар сикре. Аңа шу әфәргә татар теле көч бирә. Татар теле беләбез. Һәрбер куак, һәрбер гөл силе дустым. Туган телне биш бармагың кебек бел. Туган телне саклаучы гел татарча сөйләшәм. Татар телен бозучы дошман белән көрәшәм. Мөнирә Сафина коймак белән кунак. Бүген дәвәни йөртүк пешерде тәмле коймак. Дәвәни әллә безгә киләме димен кунак. Әйе, шул матур кызым, килде бүген зур кунак. Шул кунакны сыйларга пешердем инде коймак.
Кыймағы да кыймағы. Тұралар күтірдәшіп, бірсін алып башым дейсем, дәуәне қойды дәшіп, урлашырға ярамый деп, әйткән идем бетінде, кыймақ біраз суынсаң, сабырғына көтінде, башқа бір кімге түгел. Бұл сенға деген кыймақ, минем үшін дүнияда сенің қадірлі қонақ.